Hallo Garstin, agus fáilte a bheis go SpeakGaelic. Ní sé gúteach gon bí coinneachah ag toiseach na stréis seo gon de bhríon sin me dhéon na háineach. Well, ha ceann cóirí a phrógram seo còmhradh rí sé sin. So héasfach, sustainability. So héasfach. Agus mar a ha ísacah, ha seamach go lacham a ha còmhradh rí sé sin cúideach. Chavíl luas is gdíneas còmhradh. Luas is speed, and gríneas is elegance. And so a neat way of explaining it would be quick and fine don't combine. And I definitely agree with that sentiment. Anything of quality takes time. Chavíl luas is gdíneas còmhradh. Nisha, suir sé ha roin an sa phrógram seo. Asking and answering why we would or wouldn't do certain things. Sanna bhí a female na slug of fioliche. Calum MacIlleathain takes an old-style rural holiday. And we'll be talking about what we think could happen as a result of something else. Féimis an smúneach gur a dóibh bethe athracha. An táimán inis cynneach ag bhí cúte gnéile a ha a giúnsach ag na Gaelic, agus ha mé tálaiste fáilte a chur iad Eilidh Nic go Mhuilleir. Ní sé Eilidh rucaigh agus thócaigh tú an Glasgow, sé bhí gan a húnat, agus bíú clúich na Gláirsaigh. Aon seo, ar Gaelic ag duine san bína dùthchailach? Chorá Gaelic ag duine san bína am Ghàidhealach, ach bha móric mo bhathir sa chultúir agus sa cheumannan, mar sin Feir son gan bí ag mi héin agus mo bhráthairs nó fiúr i dul gheann scáil Gaelic ann an Glasgow. Oh my Gàidhligh, agus gan na Gaelic ag an taí, sé na tacharta san a bhíh tú a phríchalúch? Bha mi an sás an in emigrút na bha mi na boice, bhíon a dul gheann mód chabhór gach bliana agus bha mi cúideach a gáil páirst an in féisin, féis Glasgow strut an Gàidhligh. Charámíar son mo chuit Gaelic a chail na riach mi an scáil. So chaim mi gan olhei agus bha mi deanú saoirceolas sa chiad dul amach ach charáid cuirteach riúm ítir. Mar sin is steib bliana dheachtaigh mi go céim Gaelic agus chuú mi orm leis sin chun an ceirh bliana agus na se mi gopur sa Gaelic cúideach. Oh my Gàidhligh. Agus an roin sás an súl na Gaelic, go sóisialta cúideach sa bhela? Chanings gon rá, ag an olhei bha mi an sás an toirt mar an combinásionach agus taine Gaelic. Agus cúideach cha caditinacham a ha brín Gaelic, so bí sin na fiaching ní bhí gachlaachgaich a cha cad an dulich a camanan. Cúideach. Agus stácha go bhfuil cúteán nach eòlas ar taith na Gaelic, an íon sé géim sé hain? Agus sé scéime hain ag olhei Glaschu, agus bí sé fudach an flat sóirichte agus an flat sin sé ddíireach daine ha brín na Gaelic an fudach an. Agus bí sin ddíireach a deanna bhruidhinn mar cúntasan ar na míon an socialta ceilte is Gaelic. Agus ddíireach a fiaching ní bhí a brosnach na Gaelic cheumannan an olhei. Bha trúr acing ans? Yeah, bhaid go más bórsal. Mar chuirsnach bhíc a go péin? Yeah, sinna, bhaid cadan sáiriste sa chiad bliana go háirit or chará míolach ar tóir daine an olhei sé rút cadan úras ecolach a bhain ach bha mar an bíon bit Gaelic acing, so bhaid gleanach. Ní sé seo céiste bhís mi cúr ar a thula duine a bhís a tuilleadh ar SpeakGaelic. Dé an napairt an bhachcail Gaelic a Eilidh agus chuirson? Sé an bhachcail Searlaom dearsaigh agus sé sin na céalach mar shining. A mi ddíireach is mention go raibh fachcail gleann a hain agus stalaom an fuam. Ha mis mention go raibh fachcail can an brí a hain. Sé go tíige, agus féimhí a gada dhéanamh. Well, taithblit go mór, Eilidh. Agus chluinne sin barach fa Eilidh na saite a dúir sa phrógram na rivisi a dheis cómhradh. Ach an brásta nach dúnsaigh sin bicin a bharach Gaelic. Mar a dúnsaigh sin an an prógrama 3 ar scá bláchach na crunne ha crua dhéim ag nárineach ar dhéas. Dés ar an ghaine a dhéanamh? Well, ha mollach neo ga acam. Cleach, cógail, foplach. Use public transport. Cleach, cógail, foplach. Recycle paper, plastic and metal. A chuairstich
paper, plastic agus metals. A chuairstich, paper, plastic agus metals. And just as important, use more sustainable materials. Cleach stúhan so hisvach. Cleach stúhan so hisvach. That's some of the what, ach kimmer a bhís sin a frickarst histin a ha atáiseach le curson. Curson a chleachig tú, cógail foplach. Why would you use public transport? Curson a chleachig tú, cógail foplach. The clearest way to answer this question is to reply using chleachgin, followed by ichún scavile. I would use followed by because it is. Chleachgin cógail foplach, ichún scavile, and you could continue by saying gavile na sear ganarineach. Better for the environment. Na sear ganarineach. You could also answer by saying dhéanann sin scás. I do that because. Dhéanann sin scás go bhfuil na sear ganarineach. Or you can miss out the verb and just answer iad scás go bhfuil sin na sear, because that's better. Iad scás go bhfuil sin na sear ganarineach. Seo isiblar ile de chéist. Cur son I gabhadh fras. Why did you take a shower? Cur son I gabhadh fras. To answer, you could use the phrase bhruidhinn. Gaf me fras bhruidhinn cin uisce. I took a shower because of a shortage of water, to save water. Gaf me fras bhruidhinn cin uisce. And finally, you can rework the answer entirely using yet another word for because, and that's odd. Roinn me sin odd va féim ag dúine Eilidh. I did that because other people needed it. Roinn me sin odd va féim ag dúine Eilidh. Nisha, súil dí hachrúch na big an nimisith na bechoa. What do you think would happen if the weather was hotter? Amsa na chóruch han jeirih chusper fanir do bhíchealh is the luke, agus ha mollach nyoga achgus an cuideach. Seo gúft. Tapalaat. Tapalaat, sa. Ha dyd efo hwlwyd wrth i enw ddim hyn. Cymra ha dol hwth leis yn tasbanach. Ha mi'r tosach hi i enw, se jalwyd yn dŵs galwyd fy sawn. Jalwyd yn camera agos fideo. Y fel cwsper no anam ac y tast. Se mwth is cheer y tynnym y fy sir. I gyda hi che tra hwyl camera. Sy'n a hyg yn cwsper sy'n? Hyg mi a hiws gyfil wy ac ym hi nawn, agos y saliws gyfil mi'n dochas gyntad y dyn smwynach ag mynarinioch. A chwys y dol yn misat. Get a ha dol yn misit a cwtch cwma. Chan yw'n mi a tucsyn cwrson nach el dyn y ffiws y crytsin an yn blach yn y crynie. Sgas toch hele gen er drug uit gepersente. Ja, rekels kan feen met een drach rechtje en ach geagrachug. Gaan het duw een gan ik toor mijn aardenjoch. Tjel heen chin. Ik gris jou mis tjeetje goes van feos. Als je een klacher nach slugge je plastic ta, eigens ik a goerstach ook hier in een smoor. Ha kuts de route aan de haak gemaakt bik ach. Maar niet zo nu laat. Die klachen bikke kaar en moer. Krijg còmhradh fopwach, ja, krijg bicycle, ja, de ga gosh. Als je een sasa de goeds na ha de goeds illige ta. Ich na sluge de jou agus ich barach glastrich. Shin na sasa. Zo'n weer een female naar slugge fjollige. Skaske wordt kro agus toer a kroege gassigen nach magen arenjoch. Ha het kutje giri orn bier ige gai aas njo aardig vastgarn. Zo'n weer shin na woon nach gaan arenjoch.
Dan tachra sin chanéimi go bíú siú ó thuhile an túr a cosc conú agus a trúileadh. Ha barach gine a gáil uí an a bhí fast an Glaschu agus a fiscabal sin ma. Bhí gin na béir an big barach chuine déanú sin. Féimi sin smúneach gur a dá bethe athrachuh, agus sé rud mórathe sin chuinúile. A ionrid cínteach. Té, Bhí úsa mar céistan a recursteigh an taismna gacad. Na beidh go thula duine Ghàidhealach is cho smúneachal with Luke. Luke has made a great start on his taispeanúch, toiseach táiseachaí, toiseach táiseachaí. And that's a really good phrase to remember as it can be used in so many instances. He was going to look at the sea and the land and ag na híte tra húil camera, the climate through a camera lens. Ag na híte tra húil camera. Michael asked him why he'd chosen that subject. Cursona thugu and cuspith sin. Why did you choose that subject? Cursona thugu and cuspith sin. And Luke's answer gave us some good examples of how to answer questions beginning with curson, using because. Eòlas. Eòlas go bhfuil ui ac am hí noun, because I have an interest in it. We also heard him using the phrase iad sáilliamh, another way of saying because. Iad sáilliamh go bhfuil mi an dáchas gon tá é dúine smúneachach, because I hope it will make people think about the environment. Luke thought that the situation was getting worse and explained why, using another form of because. Iad scás. Iad scás Maclean a dtíanamh of dùthchail, because it doesn't bother them. He also used the phrase for in case. Eòlas. Eòlas gon féimead, in case they have to. Nach tar sin súlaile páirst in chóireach. Cymar ha dul húth leis an taispeanach. Ha mír toiseach táiseachaí a dhéanú sé jabhah an dúas gealbh is ann, jabhah an camera agus fideo. A bhfuil cuspar ná anam ac a tast. Sé múth is tíd i tinnim a bhísir. I gná híte tra húil camera. Sena thugu an cuspar sin. Thug bí a hiús go bhfuil ui ac am hí ann, agus sáiliús go bhfuil mi an dáchas gon tada dúna smúneach go náraneach. A chúis it al an misat. Get a ha dul an misit a cúit còmhradh. Chan mi a tuc sin cyrson MacIlleathain fiús a critsin an blach an na crunne. Scás nach ile déanú druggaid go persanta. Ja, ricos gon féimead na drachreachce nach go athrachuh. Chan é dú a chain ag tóir man náraneach. Nisha betalumsa fainar vallah van studio sy'n Grishac. Jimmy ein a gald cwtse di Calum MacIlleathain is mar a safisht ha essen a mwy iddyn dŵich. Sinshiv, cumh suasrom. In Jew, ha mi a fan blasset, jin a saor-làithean a bhíoch ag duine a chun línshin. There's no need for suitcases, plane tickets, or even these. Ha mi et Mhuilleir gu ari, a shilling. Ari. O hen fioch na rain Jorpa a staurig, vi spree an toirt fallaf va valchin is achien favar, fields in crop, achien favar, gu. Ache inotri, a grazing area, ache inotri. Viech na Bannachakan, the female cow herds or dairy maids, Bannachakan, ik could shechen in shechet, a quiet as Jane and Beichen, mus chiliget Ghàidhealach. Ach, Chanin, grod heinefen, we can tolachish agus aras. Femi gero. Agus shug. Rui agus Briacle, stocha. Sure, we gaan Uyasamaha. Quite a distance from town here. Let's go and find the boss. Certainly find me Graham B.
Ha project a reis in Oshin Vic Shod in Ghàidhealach ha fiochan ni ceálaíanamh duine is echtri. Agus fat sheachgan ha buin vian seo, trying I gionsluch for stúr Ryan in Doviets. Ryan, each got munacha ha seo. Well, háisich project an ári mo chuig blian arás, sé áte fan bí duine tíanar son campichin haurí, sé campichin do chlána haunta agus cudach campichin do ghinadích ha chula buin etrialach an an dói sin, so ha chula seachcin etrialach mar sin cudach. Jé an tetrialach a ha bhí a céh únion seo I dhéanamh do gcóine. Ha mi smóinethe go bhfuil duine tíanar seo go beidir cláneo ghinadích a haunta agus a dlúatha Ghàidhealach a tógáil cárstas an núra agus cudach a tógáil scíal an núra agus ha mi smóintin go bhfuil seo le go má príseil. Jé chu cutramach sa hae na seán skillan sin a chumala dal san lá haun. Hané díreach campa aveisteach mar gan big a haun, sé campa gnári a haun. Mar sin ha na scílan, seán scílan na seán dáin go má cutramach in chularud seo. Ha sinne a fiochin caiad ar an áireanach mar cuairt an dói ús mar gan big sin na ha sinne díanú an seo. A chula lá, has so hesafach go má cutramach in an seo agus ha mín dáchas gan bí an seo sa model seo a scóla go ide go aide hinéile cudach. Jef mi corm súla horst et na ha dalan seo, agus stácha go fioch mi hín rutna ga cudach. Galavad, is mi hín djunu gachpís opbrach mar a savest. Ach Jé an targach va ek ma bhuiinse. Dírach sin. Gàidhealach is gan de bhúil mi an targach, ha mi a féin Spáin yuge. Me hé Jack mar Jé a náig. Ach, ha físachat mar a ha television, seo Jé a raim mi na baraya. Ta-da! Tapalei! Coltoch die saurich Albannach, ha me heur laaien an ári sechat an een prippig na súle. Ach, coltoch ris an tjenachgal, chanin guntanig luas agus grínius cála an seo. Nishe, ha físachat gevil kaint chluichen, puns, kaint chluichen, a cortach rumsa gamód, agus hala nisig joy at a shin. So here's one for you. If something is good, it's Ari Mollich. Worthy of praise, Ari Mollich. So, han Ari Mollich. And I've got another one, because I am actually going on my holidays, and ha mi a dul gan Spain. O Calum, han a kaint chluichen agad a sheer asnas missa mar a han tre a dollar erst. But I have to say that Calum's kaint chluich on the words addy, a shilling, addy, as well as addy, worthy. Addy is certainly addy I the volvuch. It's a useful reminder of the different lengths of vowel sounds we have in Gaelic. Agus dúnsig sin fachgal, agus apersnuga ilevua cudjach, stácha unan a ha úrgaif. Na bannachaken, the milkmaids or dairymaids, na bannachaken. Agus ha nupid virvelach ag Calum uleri eichgin id iPlayer a BBC, id na mian an socialte, agus yv shiv an corm eisiach these cudjach podcast and SpeakGaelic BBC Sounds. Ha Eilidh Ash còmhradh in ishe, agus Eilidh chunig sin Calum in siad sé iad an nádaí, an cáirteach láig an súda mar sin rutain. Ha mi smensin gan cártaigh, is tal me bhí a mé an an nátair, ha mi smensin go bhfuil rutain mar sin gléimhe ar son mar denaching. Ha mi smensin gná a cóltach caran wholesome. Agus thuh sá hisfach cais gré vegan hunnet, cimid a chagúniu táiseach idir sin. So sa chiad dal amach ba mi smensin gan bíag mi nas fallinge na bha mi giche vegan. Agus an uair sin háisich mi agus díreach bhuaich mi mar tóir athrichen na buig chéin is ruta mar sin. Agus an uair sin háisich mi bhí a giúnsa barach mu a bhí am vegan. Agus
ha öfrin y farach gan cydioch, mae'r esiamplar hai mar son yn arinach, agus cydioch, charomir son crona ianw bhruidhinn, so fe sy'n na öfr môr ios y cydioch. Agus cwrsan y smwn i hw gyda sy'n yn rwyth y biar gwtyn? So fe carich acum, agus fe eisiau vegan yn tosioch, agus fi yn dirach y faighinn yn biag fe eisiau geiche, so I'm mentioning, ha barach gael na dirach, like Glaschu yn like leo hen. So fe eisiau caren like y shouting yo, gyda rwyth ma a hawn yn doi vegan. Agus I'm mentioning gyda sy'n gan fros na hwg gysiach yn yo hen. Nes y sfyr halym yn fi brimi yn biag, je siar sy biag y fys dy hen y gianaf? I'm mentioning gyda yn siar sy biag is starlium, stach y biag bon ethelch, nio biag Mexican. Stel yn dachwyd. Agus yn canig ty gyda glosach na fala ma sy'n y fi gych y mwy mae'r vegan? Hai fyr fa, ha toirt hai yn vegan awn. A chyfarach gyr sy'n ha like, options vegan awn, awn so chafwr gach tai biag. Agus yn rhoi ffyrus dy gwycht y fi y garag ffiol as y chwad fi acet? Ha mi spenching sy hiet dolymach bai caran dilich. Ach, fiws na rafami y gych ffiol, charomi gych tor. Ag chatalwm y fi y cochrach gle ffiol. Can iawn mi spenching gyda coet glen noc. A cha mi spenching ysjaib mar mies nio ja charomi fiws y fmwchach na charomi ga eiche. Ach sy'n nwta fa na beduli eisiau y fi garag ymach casha. Agus mar banya. Fa sy'n caran dilich. Ach byw dirach y fas cleach dyrys. Agus yn byw cleach y rwytyn siach casha chiars nio banya? Fi mi cleach y casha vegan agus banya vegan. Stal yn banya vegan na siar na banya abystach. Ach chaniel casha vegan. Byla chomari casha fyr. Ach, fi dirach y fas cleach dyrys agus ysdau unia chaniel cainiac ydyr yn blas y hec casha fyr. Agus je le haw gianaf hwf so hisfach? Bi mi fiach yn ni fi like, y gach wyrstych agus cha fi mi cleach plastic na chwydyn yo. Mis mention gan bachor iawn Olivia Jenw yn yr y sydyn iawn. Fiws achrich yn beca mar sy'n. Fiws mewn ach elw son doi eich vegan y lenting, mi fiws mar a gerig sias yn yr jeff fiol y fiws dy giche. Fi rwyt yn bec mar sy'n y janw Jefford môr. Wel, mi le tang Eilidh, hai fi na chwach brin rwyt mi ein dylia ywnsigi ach cydioch dy fe vegan. And remember, you'll find a subtitled copy of this episode and every other episode in this series on SpeakGaelic's YouTube channel to support you with your learning. Ach, Jimmy ein eisteach rwy bicin jyn chorig y fa either Michael agus Luke na betraie sy'n cwrt na cainio còmhradh y fa y brin. As na clach na slugad y plastic ata, agus ag a chwrstach ag i'r yn ysmwa. Ha cwts dy rwt yn awn da ha gyma bic ach mae'n eisiau nŵlad I clachan bica car môr. Clech còmhradh fopwch, clech bicycle, dy ga chos. A sy'n na sasa da chwts na ha da chwts ilig ata. Ich na slwga dy iawl agus ich barach glasfrig. A sy'n na sasa. Cyrson fi ag a ffeiml na slugad ffiol ich. Sgasgyfod cro agus tor y crwch ag gasich yn nach mag yn arinioch. Haid cwtsach giri orn biag ich chai as nio arach fasgarn. Cyrson fi sy'n na fwnach gan arinioch. Na'n tachrych sy'n chanemig y byw siw o hwfil yn tŵr y cosg conwg agus y trwoliog. Ha barach gynnu y gael wy an fi fast yn glasri hyn. Agus a fisgafol sy'n ma. Fe gen y ber yn byg barach gynnu genw sy'n. Fe mi sy'n smynach ag ar a dau beha ahrach ag. Agus y rwyd môr a sy'n chynwylio. In that part of the conversation, Michael was a little more optimistic, saying that we're a cleachgig nes lugga je plastic, using less plastic. A cleachgig nes lugga je plastic. He also pointed out that we're improving on another front. Ag achorstachig go either na smoa. Recycling to a larger extent. Ag achorstachig go either na smoa. Luke thought of one way in which we could help. Ich nes lugga je eòl. Eat less meat. Ich nes lugga je eòl. Michael also talked about the benefits of eating locally produced foods. Bíag a chai as nio arach fasgorn.
fud reared or grown near to us. A chai as nio arach fashgorn. Luke went on to say that if that happened, chanémuch an bíag siúil. The food wouldn't have to travel. Chanémuch an bíag siúil. And a lot of produce comes o Mhuilleir and tuilleadh, from the other side of the world. O Mhuilleir and tuilleadh. Fear your háirle van a gleann. The Gaelic verb is can be heard in many common constructions like is-talum, is-suringo, and of course, sé, is-é. The past or conditional form of is bu. Dùthchail, I would like, or bhruidhinn, I could. But is also heard in comparative and superlative phrases. It's the s of nas in na sear, better, or na stodda, more difficult. And it's heard in the as of ashar, best, astodda, hardest. In past or conditional sentences, you'll hear the comparative nas change to nabu, or simply nab. Fige na biar, it would be better, na biar, rather than na sear. Or Vai nabudora. It was harder, more difficult. Nabudora rather than nastora. And the superlative as changes to abu. The longest road is an rath asacha, but gav sin an rath a batcha. We took the longest road. Nach tar sin súl eicher éiad cúit na dúnsaigh sin an sa prógram seo. Sustainable materials are stiùidio so héasfach. Stiùidio so héasfach. We asked and answered why questions. Question na táiseach le cyrson. Why would you use public transport? Cyrson a chleachcach tú cógail foplach. Cyrson a chleachcach tú cógail foplach. To which your answer could begin with because. Eòlas. Eòlas. Or alternatively, iad scas. Iad scas. And finally, the phrase for in case. Eòlas. Eòlas. Agus cóinnichibh go bhfuil gidas an SpeakGaelic a níor a bheith so héasfach agus súd sa nascaí gan na Mhuilleir. Jibh sibh léomhreacht den prógram seo ar iPlayer BBC, agus le fo-thiotalan ar channel YouTube SpeakGaelic. Agus ha crach gus cóirich go leor bhí chlointín ans na podcastan acin ar BBC Sounds. Agus loricí sibh físrachig an palchas ma chlasichan agus ma stuhan dúnsaigh eile ar an láirich acin. Chun an áhuiris ma ha, tíar in drásta.